Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunze ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi yakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uruhare abasirikare ba FARDC bagize mu gutuma abi ikanyarucinya abakwira imishwaro. Ego koko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu, byabyiza ukanze subscribe ukamanuka tugakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru twaguteguriye umunsi ikundi ikaze. Kuri wa kabiri ushize tariki ya 15 Ugushyingo nyuma ya saa sita ubwoba bwari bwose ikanyarucinya ndetse no mu mujyi wa Goma, aho bivuga ko ubwo bwoba bwatewe n'umusirikare wa FARDC wari wataye umutwe warasiye amasasu menshi mu nkengero z'inkambi yakiriye abavanwe mu byabo ya Kanyarucinya bagakwira imishwaro bazi ko inyeshyamba azahageze. Ikindi kintu cyateye ubwoba abaturage bivuga ko ari abasirikare ba FARDC babonye kuri za moto bafite imbunda bari guhunga aho urugamba rwari ruri kubera. Byibuze abaturage 50,000 bahise bahunga aberekeza mu mujyi wa Goma nyuma y'uko umusirikare arashe urufaya akabakanga, nk'uko iyi nkuru dukesha act7.cd bivuga. Ibyo bikaba byarabaye mu gihe uwahoze ari Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yari mu mujyi wa Goma ari kumwe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant General Ndima Kongipa Constantin. Bahise bajya ahari inkambi ya Kanyarucinya guhumuriza abaturage. Bahageze ubuyobozi bw'ingabo bwahawe amabwiriza y'uko uwo musirikare wakangaranije abaturage afatwa agahanwa nk'uko amategeko abiteganya. Ubwo uru rubuga rwandikaga iyi nkuru, abaturage bahunga bari bakiri kugaragara mu gice cy'amajyaruguru ya Goma mu gihe bahise bateranya inama ya komite ishinzwe umutekano w'intara